Izborniče je izuzetno, kao prvo Izborniče čestitke velike na fenomenalnom još jednom uspjehu hrvatske nogometne reprezentacije i plasmanu u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Kakav je osjećaj? Pa evo, zaista, za prvo čestitam dečkima. Napravili su povijest. Ovo je treći rezultat Hrvatske u povijesti. Ušli smo među 8, teška utakmica, borbena, kvalitetna i mislim da smo dobro odigrali borbeno, baš kako je trebalo s ovom ekipom, s ovim protivnikom. Ući među 8 na svijetu je veliki rezultat. Borili smo se zaista cijelu utakmicu i na kraju nas nagradilo. I evo, ja mogu samo da dečkima čestitam. Jeste li ponovno proživljavali te trenutke još iz Rusije, ponovno produžeci, ponovno kazneni udarci? Kako ste vi to proživljavali? Pa opet je bila slična utakmica, protivnik vrlo angažiran, mi smo prvih pola sata imali kontrolu, pas, ali smo onda sami sebi doveli probleme sa kratkim pasevima u sredini terena i tu smo gubili lopte i 2-3 kontre koje su nas malo uneredile u fazi obrane, malo ulile nervozu. Nakon toga primimo gol i onda smo se čupali. Napravili smo rekli da ćemo mijenjati način igre, više nemati kratkih pasova, da pokušamo malo više preskakati igru. I kad god smo to napravili, došli smo u nekakvu situaciju. Protivnik je tad bio moćan, on je mislio da je utakmica gotova i kako su oni nekim svojim najavama govorili da će im biti lako sa Hrvatskom. Ali nemoj nikad Hrvata podcijeniti. Kad god nas neko podcijeni, uvijek na kraju požali, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja. I opet se dečkima vratila ta njihova upornost, njihova vjera i evo, sami mogu da čestitam. Gdje smo došli, što smo došli, što smo napravili. Malo smo se, samo 2-3 rečenice, još malo smo se mučili sa tim akcijama iz prekida, malo su iz prekida bili Japanci opasni na početku i malo prema naprijed, kao da nemamo tu energiju završiti, ući u 16 metara i poentirati do kraja. Pa to je diktirao naš protivnik koji zaista bio u kompaktnom bloku 5-4-1, nisam dali vremena ni prostora i mi smo tu malo se gubili u tim kratkim pasovima. I primili smo gol iz prekida što nismo primili dugo vremena. Napravili su oni kombinaciju koju inače mi radimo, centar, šut, završnica i tu smo taj gol primili. I taj gol nas je malo uneredio. Međutim, kažem, nemam ništa ja dečkima prigovoriti, dali sve od sebe, istrčali sjajnu utakmicu. Imali smo i tih svojih problema kad nismo uspjeli odgovoriti na ovu brzinu, ali mislim da je to bilo ok. Taj protivnik je pobjedio Njemačku i Španjolsku. Hvala puno Izborniče i puno sreće dalje. Hvala vam.